Prilikom dolaska predsjednika Vučića u parlament, ispred parlamenta dogodio se i incident. Naime, poslanici Dveri nalazili su se u tom trenutku ispred parlamenta u želji da dočekaju predsjednika Srbije sa razvijenim transparentom na kome je pisalo danas izdaja, sutra robija. U tom trenutku na poslanike Dveri koji su raširili taj transparent nagrnuo je automobil u kojem se nalazio lider radikala Vojislav Šešelj i nasilno ih sklonio sa mesta na kojem su se nalazili. Inače, i danas u Skupštini bez većine predstavnika opozicije. Oni su tokom prepodneva pa sve negde do 15 časova na 30 minuta gotovo su se smenjivali ovde za mikrofonom u holu parlamenta i davali su izjave novinarima, ali nisu učestvovali u radu ove posebne sednice. U trenutku obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića unutra u sali, a i kasnije u raspravi, odnosno u iznošenju onoga što misle o ovom izveštaju šefovi poslaničkih grupa. U tom trenutku u sali su bili Čedomir Jovanović, Vojislav Šešelj i Nenad Čanak. Evo šta su oni, ali i svi drugi predstavnici poslaničkih grupa poručili javnosti u raspravi. Prvi je reč dobio Dragan Marković Palma, koji je kritikovao to što opozicija bojkotuje rad Skupštine. Marković je istakao da je poboljšan položaj Srba na Kosmetu i najavio da će poslanici Jedinstvene Srbije glasati za izveštaj. Mi iz Beograda i centralne Srbije možemo da se bijemo u grudi i da govorimo kako ćemo mi da uradimo, ne znam, ovo, Haradinaju, Tačiju i tako dalje, ali pravi odgovor na rezultat koji ste vi ostvarili zajedno sa Ivicom Dačićem dali su kosovski Albanci na posljednjim izborima 90%. A u Srbiji u ovom trenutku ne popularnost, i neću reći ni vrednost, nego zasluga ono sve što ste radili od građana Srbije sa partijama koje čine većinu je preko 80%. Lider LDP-a, Čedomir Jovanović, je doveo u pitanje opravdanost održavanja skupštinske rasprave i upitao Vučića koja je to gorka istina koju spominje i istakao da je Srbiji potreban mir sa Albancima i mir sa nama samima. Ono što je Srbiji potrebno, to je teško reći, a još teže uraditi. Ne znam kako to sami možete da uradite, ali ne idite putem koji su pre vas išli svi srpski predsjednici. Vučić je, odgovarajući Jovanoviću, rekao da je današnja sednica važna ne zbog donošenja neke odluke, već da bismo narodu rekli istinu. Narodu treba ukazati i na to kakve su projekcije za budućnost, kako bi mogli da donose odluke, rekao je predsjednik. Ušli smo u igru bukvalno sa damom i to pomanje. I vi morate se truditi da zadržite više figura za stolom da biste nekakvu šansu imali, da sakrijete svoje stvarne namere, da biste mogli da se izborite. I nema nikakvog smisla da govorimo u detalje. Ja sam mogao danas da iznesem sve planove, da iznesem sve mape, da govorim o svakom selu i zaseoku. Ali to ne mogu i ne smijem da govorim zato što ne odlučujemo mi sami, ni o čemu. Potom je reč uzeo Vojislav Šešelj. Obraćajući se Vučiću, rekao je da je kao predsjednik nasledio loše stanje, da mi kao država srljamo u propast i istakao da bi cilj morao da bude da Srbija što pre prestane da bude magarac. Naš bi cilj morao da bude da Srbija što pre prestane da bude magarac. A stalnim zaklinjanjem u evropski put mi to ne možemo postići. Jer šta god je u pitanju, šta god od nas traže, uvek je ucena, ne možete bez toga u Evropsku uniju. Kažete da se sve vreme zaklinjemo u evropski put. Ne, zaklinjemo se u Srbiju, a smatram na racionalan način da je evropski put važan za Srbiju. Ta zaklinjanja nikada niste čuli, nikada nisam ni jednog evropskog zvaničnika, niti bilo koga iz Brisela zamolio za otvaranje makar i jednog poglavlja, a kamoli šta drugo, osim što smatram da je veoma važno da budemo na evropskom putu iz različitih razloga i mislim da je važno da to ljudi u Srbiji razumeju.
Nakon polemike predsjednika Vučića i Vojislava Šešelja, Balint Pastor je rekao da u Savezu vojvođanskih Mađara smatraju da je pitanje Kosmeta važno za sve, jer od njega zavisi život građana. Da je našem društvu potrebna istina, realan pristup, da građanima treba objasniti baš na onaj način kao što ste vi činili danas, šta je bilo pre 50 godina, šta je bilo pre 100 godina, šta je bilo 200 godina, da bi najšira javnost razumela zašto je Republika Srbija danas u ovakvoj situaciji i zašto su Srbi na Kosovu i Metohiji u ovakvoj situaciji u kakvoj jesu. Za to vreme poslanici opozicije ne prisustvuju sednici, a predstavnici Dveri obratili su se novinarima, gde Boško Obradović između ostalog istakao. Nikada za ovih 6 godina vlada u kojoj je bio Aleksandar Vučić ili on sada kao predsednik nije tražio povratak do 1000 pripadnika srpskog državnog osoblja na teritoriju Kosova i Metohije. U Skupštini Srbije održava se posebna sednica, na čijem dnevnom redu je izveštaj o Kosovu i Metohiji, koji je poslanicima predstavio predsednik Vučić. Kristina, do sada smo čuli predsednika i šefove poslaničkih grupa. Šta još predstoji? Predstoji rad koji se nastavlja sutra u 10 časova i 30 minuta. Rasprava će biti nastavljena, a njoj će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Planirano je da rasprava traje 10 sati. Toliko za sada iz Skupštine Srbije.